Mwana museisia wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni kwa tia muthenya kwetha wa kwa ilana wa kuendesia kalibu thini wa kilunguki cha kuchendere cha uyane uyana indi muthenya ni wa umunthe thini wa kilunguki twethia twinana na mutandithia ukuna uya wa kutuma ngua na indi nita wa Steven Mama kalibu thini wa kilungu nikenda tumanya kana uya no tana kotethi nani mwana museisia kalibu nikenda tu kune uya uno wa kutuma watindata nesa nenda umunthe twelesi museisia we wa kutuma uthukuma wata kana ne witha wina kaindo witha bwana ata na tuambie we wa kutuma hii na ndatuambie papa sai thini wa we wa kutuma nundu kwitha mawe maingi kipothokani uyo yani challenge kana umula kwa mania ne wo munene pio thini wa uya wa kutuma na komanie na uya wa group yoke ya thimangwa ya chathi na ila mokie mathima mai andu 20 andu atano mali ya kuosangwa andu 15 mosangwa malile koseki malile kosa nundu mayani tembesa cia kuiva na ngo isu cia kalaba mwaka muima mali so twika ya mosa anewa wosu wa nzinda weka twendo nzinda nundu be mubangola na bangite mbesa ini kana acio ata na ina mubango na mubango wa makuyania yondo simonenga excuse ba makuya either mboso matesi ali akuthowa kana beki wata mbea maina kwata mbesa ni manengwa pakeke na majeso ndi bambola na wethe aba itone kanundu wa ne mundu ngwa ndaiba na ndako kaingi wena ikakuona weka kuona wa munenga ndo cio kai kana nunengete mundu ngwa kona alesio ni nonete ndi manenga ngwa makalea kuka ingi kana mundu akathi na ile ondiba na yuki ucha tumanira na experience ya umana kana na minone nga mundu ngwa ataibite mundu usunde ukaingi na ndakandiba ethamia bandu bangi na yuka kalango jikozo basiata ukesethea ndukia kwa mundu utena mbesa yani ndukona tawo mukima na ndukona to no thio kwa ne stress yakakwa yani ugetha uyo nakabina kwa mwe we etha ndukona mbesa cionthe mungu anondu ikwa na mundu nda aidi mangwa amba unenga deposit na aiba deposit ndimukulya ngwa yaku kose ndi ndabya ndimwe atu ibika bau mandi ya mbesa nikanoyo kakosa wile woti kukua ngwa yaku nundu woka ndi kunenga ngota minete kuiba na ndimo tabia itumi si andu asumalele kundiba na madi na mbesa siakwa na meka amwe madi na mbesa siakwa anange na mapata ingwa na mami na mwaka muma maiso sisia na mesie kwisi na no mesie kwisi lakini maiba nai etha mundu atialileta 500 endete thiana moyo sunge indete thiana 50 utwendete na you know na uyo sute museo ani kulia yu mundu la watia ngwa pio amekweza kwisi yusu kana nake tase ekangwa yake ya kuiyo ilaka ngoyo thima no thimie na wa mutume na kuma aita deposit kuma kundaisa kusiana ne wandia thia nini mutaba sianga mumanda ngamona ngamuya ngwa kwa bundi ya emina 3 months na mina 3 months ngwesu ni nailite kuta na ndimo tungia mbesa ila wanengete kana that you ngamuya that you woka na minota ngwa yaku ukokothi ngwenge yani mbesa ila wanibete okay twase mundu aita ngwa yake laka no akwatense athipyo yu isunti we tumete ya kwata either ipewe kana mubuto aole kana sati yolwe itulo mubuko yumubuko mwe utiale mubuko mwe kindu cha muthembo su na ne waete na ndanesa kugengi mundu sio kana nagera yu mundu wa repair ale akwisia ngwa yake ngwa isu ni numba na sianga ngaipa kipando ngasiya na nami nakuya ngwa isu ni mina na miaka 5 mundu sio aisa kwisia kana mundu sio akathama kuwa kaikundu kungi yungwa isu ni nisa kusiombani na aitha nona mundu mutwikie kana mundu ene uteki itonesa lakini nukuthina ngwa isu ni nenga ya ndo asu ya minate bindanata miaka 5 nundu juba ape ngwa imwe ni nanenga ni this year na siena almost 7 years abeta wangalali muthono mo kesethea ni watho wakitheka ta cia kundu ta kitui kana muthetheni watho wakitheka na wina ngwa umbite basi ya miaka 4 na no wabanga uthamisha we waku muthetheni yuba una baweka hata
Iba una ile kuthingosa ngathi bata kanisani ngacia mundu waetie ngua bakwa kana sukulu asie matabwe ula waetie ngua baba niyo keose ngua yake tuibike bindena kundu kao kilemo kathi kwa setu ku ingine no mbezo ndiyi aye ndiitikila kila kindu chonde kithakio na mawo mukio na musio ibindela yaku ulilikana ibinda ya isio pyo ndeno wa biasalo noko ibinda nindilikana na thukumie nesa uyo wakwa mbe uya ni wendete nundu uyo nundethetie muno nambia kuthukuma 1999 uone kiyewe lakini wakutuma 1999 lakini kuthukuma nesa nambia 06 yundi thukuma ni serious you serious nada yani kuthukuma na jokes ukethia umundi nguga uyani ngumino chuma ndiesa uko bingwa jokes isu manira cha wese the ambesa wakwato umundi wewe isu no ni ngimangene chuma chonde ibinda juti na rera wa ibinda juti yani ni na tetha wa na si yani ngatethwa ni muse wakwa ni wandera cia lakini kuma 05 yuwe the amount imoma na nauma utwaye ni usu na nacio kainde yu 06 niwe nambio thukuma ni serious nijo gitumia na tumia terms isu serious na yu undumbeza cio kai ila wakania na jokes ni ciambe ku tofauti si serious ina thukumie nesa na nakwata customer undu ibinda yu ndia kwata customer nesa nengi mayoko mundi une maingosa chuma keithela dire so bingwa eno lakini yu la natekie uyo serious ni noni we museo okay kindu kita kwikalania na customer la wekalite nake ukesethia ngwa yuma kilaka ni ngoko ba au customer la wekalite nake wapinguye baba pinguye ndi batwe mwaka usu na kutabia 1999 batwe yuba na pinguite ngilile nemwe yuba tulikete yuba mulikete okay nyokulie customer la wekalanite nake ba ibinda yasabi wekalanite nake ibinda na ukesethia ndathama iyo ba atembukio yoko ba mubuto umanzibu thenge ba kibungo ndaikiwe endo thimangwanio customer ula waikalani na kibinda yasabi nini kalete almost ta customer ta 5 years customer wakwa museo otho nunetiwe na ndimuete sitwa ni okulie kindu kila kituma mundu astik naku ekala naku kesethia aitangwa ba unino kwete ndio of course ba ngalalia pe mabundi yangi ukesethia aitaba ona atambuka yawe yo ikila aendete kula chambui bado no ukuko ingiba nitengemea undu we ukwa customer kama kwa ndiendete mbe kuthatia customer etha mundu ni wandete ngua ni mutumie ni nendete kumutumia kana etha ni wambia ndumie nguo eno ngosa muthenya mona ni meke ashua mundu ucu ndanoka akethia nguo icu ite ndume na ukethia ndietikila ni mwithie wo pesa rino ya magundi kukenga ndui isia yawe yo one mundu manage hata kukenga ndo atatano muthenya umwe atekuondo umenenje ati numbenenjia kumakenga kanoka mabanga etha customer ni waete ngua yutwase uyu ni ba pe mundu waete ngua nesu ye ya repair aya na muya ambienda kukuyu na muyu ndimeki nituma ngua cia PMC angulia ni osendi na mwa akosa uni ambienda ni uni ni sawa na kwa ni make sure ayuka uni ngwesu yake ni ndume aya una mukenga tuene ndo utono manage kukenga ndo atano kwa muthenya undu ndo no manage kumakenga yusu ndina mukenga tio ndina mukenga usu nenge ndia mutapia rele lakini i customer waibundi waikenga etha twase niboka mundu ni mwite ukasa 10 ndoka ni woka wethia langu andine sotuma na be ungi ni mwite ukosa 10 na be ungi ni mwite ukosa monza na mundu andu maisele wa mayuko bikata ibindani limwe tamasamwe maiko mani aba andu acu metha mathigwa maumika ngone nundu mbeni ni kiara nini makengie na nami no makenga andu acu ni matonotologa makathi bandu bangi kana makausomea yani makautabia nai ukethia nimekuona wa makosea
Ikumanisha no tawalite kola ngomu isina kola ndo loto no kenga kwa muthana ngaola na wona etha ningukengana nde lo makengana ilo matabia real wendo kengana no nikengana lakini mundu etha ni mukengie mundu ucio ila woka kana customer ucio ila yoka ninya ile kukangamielese ngamwandia sio mundu we nundu ni kwatanite nini kwatie we wa emergency na kundu wake inundu ngwa kukekia labda chuma kingi kana ukekia mweyungi ukethia nukuelewa nundu ni ngwatie we wacha wa emergency lakini ndimwe atujika bana ningutumia ngwa yako konde mukenga no kwenda mukenga yani ile sitawa circumstances kwa kizungu nizo ulikana we say there yani no ni masawe mabeto kana lakini ndio bangitwa mukenga na we tawa bangita kilini ndithani bangitwa mukenga alafu ne kule we say there mabundi mbao sendo sia sio mabundi ngua mabundi peka kosi mesela aka undu mundu tono kengo ngiukesethia ubungu no walika nai kana nundu patwe kana mabundi onthe ni makenga na nika kosi fulani ndo masomela we kana wetha nito kosi divu nitengemea we customers yaku sioka ata ukwata customer ata aya customers yaku sio mwene sikuelewa ata nundu sipe customer iwe nuto neither we polite na we patience kwa kwetela yani wina ula umisio ukethia ndukia nukuelewa aya na mana wewe wa mutuo wa ndukia etha wenda ngwa yaku nini amba kuia inde namba kutumia nikana nundu wa umbitu no bwao ndiye sa kwetikila tukosane ninako nundu kyanduta machange character sio kwa muthenya la musevyo mundu ithukuma uya wa kutuma ngwa no tono lichatembea sianata muthenya la museo timo the na museo itengemea customer ila we wakwata siana yutigo to uswa kwata mbingiti kwa sema na museo timo the no la museo ekayu wakati u pawitina wakati ni wewe yu ibinda yeju twe dinizomo kwina mawumo maingi mambesa na we are way down na ila kwiwe onesa yuta setela na kwa tangu asia takikundi harusi kutumia ngwa siana kwa muthenya kwa yukwa muthenya no ni kwate ngilita ile ano itatu kulingana nondu na thukuma kwa muthenya no muthenya la muthuku kasia munde mwa kwilio ndo kukwenda undu kukegala yundu kukwenda yuta yu wakati ona silingi 10 no siae wasela no siae wakati yuto oyu wekwo uketha silingi 10 ndo siona ngeciuma ba na ine kulia uko abao muthenya mwimoke kala baba kala ku mundu wa kutuno dani ukethia no wakwata mundu na akuyandumie kitambaa ki kana ndime ngwe no ninguka muthenya fulani na ndaile okutia deposit kana ba kwaete wengwa cia repair no yongwa isi akwangesia muthenya mona na ndana untia deposit ya kutuma ingwa ni wisi no ngina uitume nikana muthenya oyo kuka oko kuiba imwe na ikuangwa cia ikuangwa ciake ko witu tuyasya ai ndwibingwa we anundu ndwina mundu ukuka nundo no bungwa no ya customer muthenya ucio lakini ouni ajo ko andu ange maili mangwa we ona sika na mabinda ane momo iko enuta atandithia ana biashara maumu maneta chao inyu muona maneta na chao kwenyu mama maneta na mbeyu kuina customer na ndukuni manake lete liu nai ukethia maina liu na ndu kothi mangwa mukomo uthithia nda mundu ukawa liu eno ukethia ni webanga mundu akaete kinasa kikiwerithia bandu bothi miaka na kinasa cheu nengi yuti wakati wa school aya kila kingi yu thithia yu ethanita duni tunatuma uniform uta yu wakati ukethia twina wianeta ukethia no tuma ngwa cia secondary school ukatuma cia primary otho yu twituma cia primary na cia secondary nina tumbuste ya muno yu ethani ni poka yu twaseta school ile ibakuve ya matu wendano uthithia yu ethani ni paetwe principal wa school isu kana head teacher wa school isu ukana kombo anduka keki ya uya wa school isu no yethia ni musiai ade wa uniform akoseba oila mbapo andu acu nimo manekara mana tumbuste ata ithi mabundi
Murithi ayu ni ngona andu amatupenete wia muno. Okay, tuimina ibinda yukite wanda kwitha we bandina wona uyono wako. Ibinda yukite nenda nirende ndituma na stima. Uni wesia lani cia stima. Nicio nyengwenda. Na nenda withi ndituma uyo wakwa ni wathanda withi ni etete readymade. Cia cionde cia sexy cionde withi ni nacio baba. Ni muveana ndano ndona na Mutongo TV na twekwende ucio ndi na utandithia waku pa mundu enda kukaba kutumia ngwa beta wata beta wa Finn Peters Finn Peters soko ni wa ngalalia akasia aitoko kwitwa kwa Teresia Mbulwa muvea muno Teresia mwanda musiaisi yaki kilungu cha wene wiyava Mutongo TV ngwatania mukamba kilungu chambe netwa kuna wia wako tuma ngwa naende netwa komana na mutaalamu va studio tutanduke maondo mao tandithia itina vindeta ya satwithia.